ya gading buat yo snow yo ser kata kade bo roti kena bahala ya keren dikit kot bisa kemana Mhm. men to apa namar ba ukarnga ya kata commission ngabo play uang kajuba mi yo no play kalau dekat bakat ada komunite shisha ngan long lemban me tiga jengkeli ke bang keli ke long kane hato Moses un berkat mo un mudur mo un puson mo pakata ka jing long lem ka jong play bat u kan dei hakarukom kadak to papaw nuksa kum pau shakmat tiga ding ko khlaw kum pau ko por kenyaw abram do pa ko ding mo tudem atu un mudur kata ne un sa dum bat un tiang Oh, long itu begini keren tante. Kalau haduk kat nu ini kasur. Ai jing shingai yung Moses. Nomor ni kung kibri hi ni sakot hi belong physical. Jadi nila ba ni marhaba ni don ajing small shingai. Tehni kemenginang yang keren mentan sipang. Ba lada u play jungi belum play bangi ngibla e ke banyu i. Namar bakani kalong kaktin ke juku play ke punya kuliah ni. How Moses hatu kandong bu ke bajam. Ban ngej bagi ni kikentin kilong ki basisha. Ya keren tak ya keren. Andai habalap ha ya u bade ba u undej. Upersyang ya kaban. Ya sakat kebala pan laj nak tu kecingkit kali. Andai habu blay uang ba un long lem bat u hadu kat nu katakan jam yu Moses bu un pediang. Long ka jawab hati namar ba kajing im ke jung Moses kedai kebala perang si kadai ni ku budang redam. Kumno ba kesang hati ke jung blay kala ya dai yu kada du na pois ni karimedian. Andai lalan pa pat yu Moses mulit pai pat sakari Egypt ban yakan du piang tau paru bla thwet yu namar kajing yap kalai physical. Ya kan ikado kan singai ni em kan long tangkasur. Uban seluruh ni Moses lada uhap bandej ban kongu kadai bet ya kajingit yang ni. Unsyania na em. How ni ublay ubla penpawi la di pulong ublay jong Abraham, ublay jong Ishak, mat ublay jong Jacob. Ti lada u la ya kaban nget ya kata ti kini kikintin kit singan yu Moses. Tingim pa la ben ikani kadang long tak kajing keren ke jong ublay mo kabang ya keren mentan. Tu ada film dan ia isu untuk ngin jam sa kitu ki kentin ki bahadin. Biar em te kitu ki kentin ki badan marbut tu bat kan ni kan long kadak yame bamangahi ngalapha yame. Ki kentin ki jing ai ka jing tikna ba kan long kadak ba ma uhi blay ulapha yahu Moses. Bat ke kata kadak. Tengin demi keren kitu kentin mo tu. Menyepet iti bentai bahadin. Kadak kebatikana kalong anda melayalam no ikibri jongan nakari Egypt pinyo syakri ya ublay halor ni ulun kita arban tang ni. Hato kata kajing singan jong kajing don ringkat kajong blay. Bat Moses. En sa sungut hu hadu ba undal dep yalam no ikibri jong nakari Egypt. Kami em kajing kali kata kum kibriu hi iperkhat bala da uplay ong ba ulong lembat me ngin jin dala smush ngan bat ong ba hamman bagi ngile ke bagi ngile ke mot ngin job bet haki por baro ada ya keren ke perkhat ke jengi kum kibriu henry balai ba uplay hak ni ba je keren proses wong kadak ke mentip bangap ha ya me kadai tat anda
Malayalam no ikibrio jonga na kari Egypt. Kabumot bebedong bet baka sukses hakni ke komisyon en setiap bodai sisa ublay belapha detat andala pendep ya ta komisyon na kajing ko ngu kai hang ni long hadu ang tu sya kidei bet kajing khot ka jong ublay kaba utta was akhot uhab ban sushania bet da kajing nge namar unnum yap lemda ublay u ay kajing ada bat ublay udon senda udon hajan unyai ringkat di kita baro kin urlong kumba ublay utmu ko badon kam ta kalong ta kajing ko ngu to hadu antu sya hadu antu enda Malayalam no ikibri jonga na kari Egypt pidan hadu antu Bi kini ke statement kan, kini ke statement onda Malayalam no ikibrio jonga na Egypt. Kadai ke statement kabaya tu ya katai kaban saja ten kadai shwai kini ke statement kajing Moses kalau mau hak balai fees yu paru babe paniap yu shwa one point in statement kajing kalau mau Moses un hak balai asat yu paru un hak balai pen ko ngu ya kikun Israel dan Egypt bakin nge yu bakin bod yu balai asat yu paru dan dai kani kajing kular kajing umlay wang shisang along lembat me to kata la iklan seman Rew ai ni statement kalau ko vision ka bakham siya cingay onda Malayalam no ikibrio jonga dari Egypt kabun kani kani statement jong jeng pendikana assurance statement bagi Israel ken light dari Egypt bo Moses ndeng dong alam rege jing Moses kalong ba ban poi siya statement ban poi siya kathong jong statement kalau haban ya in bai itu problem jong ban fees yu paro ban pen ko ngo ikon Israel bakin bod yu to shushu beteng itu pun kut khot kam khat armo phin yo shakri ya ublay halor uni ulo ni kuma kini kikentin kilong be lai jong ke shong kajing ni so kuma kan shong kum ta nrei hang ni kani kan dei kadak ke basyai bo Moses lembat ki khun Israel kin poi hi hakani ka jaka bo yeshem ya ublay wala commission yo bakin yo menchakri yo hang ni let phai si Egypt yalam yaki pan poi hang ni bag makir kin yo shakri yo play kamot uni u play papa u hang ni a horep udei uju u play uban sayo walam yaki khut Israel ru shakni ka jo jaka batin yo ya siap ya u hikan ti kat hadu ban poi hadu angta Moses u hak ban sim karai ram ban nge ba play blong ringkat bat ti ban nge kat kata ka jinge ne kam dei ka bajam yo brio u phet yap hi kari Egypt kam dei ka basok kalong hang ni ngi i ba ka jing khot ka jok ublei mun penan kam yu nu brio ba kata ka jing ko ngu kata ka jing le kam dei ka dak ka ba ubrio ule hi hendai ka di ka dak jong ka jing don ringkat ba ka jing pha ka jong ublei te yo ya Moses ublei hi kai kum ta hang ni pha tula pha to ban tip la pha ublei dei tat anda la ko ngu la le bat de la poi ka thong dei hang ta su su ku ba pleng de play ba pha bat dei bu play u don ringkat to pidan ye ban merap lo jaka tu ban juban rap kishidan kijingja kijingem ma shidan kijingja kijingem kiba andala dep kita kijingja andala shong andala pusan andala perkhan ni shay sung thu ba pleng kaja kum tu ngiyo kum ni kaja kum tai ngiyo kum ni ni shit pen kut ak je kran wa pleng gadan kat kti go na lendet mani ko por pleng na shlendet kat bangidang ya itu kijingja ni pas thora andala dep ki kai baro la shong pengat haye ngaparanda ya kamu sungka ni kamu sejan lai kran ni pur ya pusan ya perkhat ya kai go dep jang sesuatu
ani ka cha kom tu ngi yo kom tu ngi poi kom ne ngi sa ong ba ka dei ka mon jong blai ka dei ka ti jong blai ka trainer dat ka dei jong ker khu jong blai kita ka dei kin tin ngi bang beran kam kabut ni song tu ba dala di hismat ginum la ali ai ba dei blai ba penlong e bro kata di ka personal experience po te kan di ka jing keren ne ru ka ba uni blai la ni angel tribe ko ni moses ko onda ula dep iki paro but onda ula dep ban yo ban chakri yo blai how ni ulom de hang taun so tho ba kita ke baro ke problem ko ya mane kendo yo paro ban pen ko ki Israel ban nyalam ye ki kam dei ka kam jong ka mission ka jong blai ba ka ki pen santor ka jong blai ta ka benta sa ka ka benta pa ngin ya perkhat mo wong ya keren ro nak khmat ro ka ndang ni kong ta Moses uphet yap nari Israel uphet yap nari Egypt uphet chari Midian Moses naka yeng thao jong uniri Midian ura e jingri ya lam e jingri shalendat jong ka khla kam ko bang akran khmat sa jinga na shnong pen ban de hang ta ka ba ble wani kan do yo but mentaling ba ka de khwat de hang ta plan ba ble lu ong ba on da kila poi ko di sel ne ka ba ni mani yo untuk so tho ki ke ro ka ba mot kani ga de sandur ble ka ba ble lu ya lam lu pai Moses na bastam ki ju ki jaka ke ba ble utmu ba nyalam ikon Israel shakini ki jaka hai kani ga de sandur ka ba e bhavan priang tang ba ka ba long phla ha long thik ko mong yang na jrong trum yang jrong ha dang pe na jrong trum yang shathi shatrai na pe i ka badan silindat jong ka yang lo i na i ka badan shakhmat jong ka yang lo i na i ka badan sekan riang jong ka yang sekadiang sekamon jong ka yang i namar bang yang na jrong tuno na i ut paro so dong te hang ni ro i bo play nang jrong i ka ya ka basdang ma de ko i kita ke jing yalam ke jong Moses ke flau baro ke gini ke kai bo punyalam i ko ni stala i jep kalau pela bang Oi long ngim pala ya ka ban sung thu lut ni ya kan ka benta. To norot ki ai ki bagi na keren. Norot ki ai ki bagi na ya keren mentan kum tu. Hato kata ka jingkular ban long lem ba Moses hakani ka commission ka ba ubleng lapha. Moses undang yo lat neem ban ya keren bat ublei. Undang yo smau neem ya kasur jong ublei. Hakani ka jinglej. Tat hadu undala pendep ya kani ka jingpha ka jong ublei hi. Ya kata hang ni ngin empat yo ke juba tang baki kentin ki bong ngan long lembat me kilati kana ti gumnu ta ublei unong ringkat bat Moses kalong tang ka jingget ke jong Moses bat ka bapen mi jing perkhat lingi hang ni kalong lada Moses uko ngu unang yo lat e man phai bat ka ang shoni ublei ke o phayu lada don ki jing e ki ba me ding ka jing em hap ding jong ka jing let i wan pendap yak ai ka bala phayu